Naša briga je utoliko veća jer Priština je mogla da se rukovodi samo sa 4 cilja. Prvi cilj je taj da žele da izvrše veliki pritisak na Srbiju kako bi dobili našu bezuslovnu kapitulaciju i priznanje pune nezavisnosti Kosova. Ne moram da govorim, čini mi se nikome da je to pogrešna pretpostavka i da se to neće dogoditi. Po 2, njihova je namera da učestvuju u tihom progonu, ali ubrzanom i jasno naglašenom progonu srpskog stanovništva i nealbanskog stanovništva sa prostora Kosova i Metohije, jer kada ovakve stvari vide ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, posebno Srbi, a kakvu budućnost da vide? A kako da vide svoju decu u budućnosti? A zašto da ostanu na Kosovu i Metohiji? Ako se to bude primenjivalo duži vremenski period, Srbi neće imati nikakvu alternativu sem ove o koja je mogući, jedan od mogućih albanskih ciljeva. Treća stvar je da time pokušavaju istovremeno da dobiju određene ustupke od Evropske unije i drugih članica međunarodne zajednice, od vizne liberalizacije, do druge vrste pojačanog pritiska na Republiku Srbiju da bude mnogo popustljivija, a da Priština ne treba da čini nikakve kompromise u nastavku dijaloga. I četvrta stvar je, naravno, za to nije dovoljna sama Priština, jer ne moram da govorim nikome, mi nikoga ne potcenjujemo, to je narod za poštovanje i ljudi za poštovanje, ali to nije naročito respektabilna vojna sila, ali očigledno je da kod nekih je moguće da postoje i namere da sve nas zajedno dovedu do eskalacije, sukoba i do potpune destabilizacije regiona.